Timu y'abasigaze ya Kabuyanda yerekera mutindo murungi okuhangura empaka za Robin Christmas Cup ezihendire nyumwe bazyo bwanyuma yo kusinga ya Rorogota na Gore mwe harubusha omufayino zezanirwa Chai cha St Mary's Kagoto. Zempaka z'abishiki zisingirwe timu ya Rorogota erukusinga Kabuyanda harugori 5 harubusha nayo kutwara ekikopo. Buri mwaka iteka ekikopo cya Christmas Cup nari cya NV ya Cup. Buri mwaka nikitekaho amagomborera gona agwizire mu constituency gasana twatune baronji batwoki ngereje ubundi tugatune n'imico mirungi kare mbona cyaretero ubuhanzi twitebekanishije twatuje fino mutima gumu abo kuba amajuri w'igisa gukora chikopo twashara mu samani miji gona Timu zombi zetabira mu mpakezi zihirwe berabo ebera umusente empira hamwe n'engito. Ebyo biciryaho impaka za Coach Cup ezirutebekana subumye ishengero rwa Mpara County Amos Kankunda zihindire nyumwe bazyo aho timu ya Greater Rugando isingire ya Greater Ndija omumpaka zo kuhendera umwaka gw'2024 zanirwa Chai cha Buteraniro. Ruganda isingire Ndija umuzano gwo kubaka nubwo bi 12 hari 11 okutwara ekikopo. Ruganda garucire yasingo umupira gw'ebigere ogw'abashija aho etirendeye na Gori na hari 2 omuza penalty bwanyuma yemba zombi kugwa kikaza ubushahara ubusha. Ndija yesingire za volleyball aho esingire Ruganda nubwo babirara kamwe kandi timu zone zetabira mu mpaka zo munyishengero zihire birabo. Enakwebaza Honorable Amos abo kunde emyeto mutero mungaro abo kuba ebyaro nakora ejo shaha ebyo mizano n'ekintu kihango munonga abwe mnyeto ekireki kikuru munonga abo ko mu sports ekikuru na munonga n'amagara abantu kumana bakora exercises bakagira amagara marungi umwabo kuzo muri yebyo bitine mugasho umwabazi yokogu kijaha bashemerwa n'abantu winners our defending champions